Kitabu cha Tawalahiri mriangu ni wa mirongo miri. Ukongo wa Hezekia. Wakati huo Hezekia akikala mkongo hataki kala na mala kufa. Nabii Isaya mwana wa Amozi akimwendera na akimwamba, Bwana anamba vivi, ikama utuga nyumbani mwako karakara kwani undafa kunda hola bule. Hezekia kigaluka kilola ukutana na kimuvoya Bwana kiamba, Bwana nakuvoya, kumbukira vile nilicho kuhumikira kwa uaminifu na moyo wangu wose na kuhenda garigo mazo mberezo. Hezekia kirasho mjeni kabila Isaya kazango kumbola kula kaizaro barazura kahikahi. Neno la Bwana likimzira kwamba uyawendo kamwambira Hezekia kilongozi watu wangu kukala Bwana Mlungu wa mkereo Daudi anamba, ndasikira mavoyogo na kugaona matozigo lola ndakuhoza na siku ya hahu ndambuka wende nyumbani kwa Bwana ninda kuongezera miaka 15 kaza meeshago na minda kuokola uwe na mzimu kula mikononi mwa mtawali wa Ashuru na ndaurinda mzimu kwa utu wangu kwa utu wa muhumiki wangu Daudi. Bonyesa akiamba reheni mka watini kiza arichomoa huale mawiki hoi huni neyanda hola. Hezekia akimwamba Isaya, kundakala na mvano wani kunyata kukala Bwana ndani hoza na kukala siku ya hao ndambukana le nyumbani mwa Bwana. Isaya akiamba mundo mvano wa Bwana kwako kunyasa kukala Bwana ndaritimiza rone na rori nena lizo ngahenzo cho kivurivuri chende ndalago 10 mbere hedo ndalago 10 nyuma. Hezekia kizuza kiamba ni rahisi sana kivurivuri kugazeka ndalago 10 kwa vizho na kiuye nyuma ndalago 10 dona bisa akimrira Bwana na yakichuja nyuma ndalago 10 kaza ngazi ya Ahazi. Wakati huo Merodaki Baladani mwana wa Baladani mtawali wa Babeli wamhirikira Hezekia barua na zawadi, maana wale wasikira kukala Hezekia wakala mkongo. Hezekia akiwa hukeroa jimbekiza kianyesa vitu jose richo kalakaza nyumba ya hazina, fedha, dhahabu, vilungo, mafuaga, tamani, nyumba ya silaha na vitu jose richo kala kwenye hazinazi. Kana kitu jose kaiza nyumba ya kitawali edu kaiza utawaliwe wosi ambacho Hezekia kanye siri. Kisha nabii Isaya akimwendera mtawali Hezekia na kumwamba, aliatumambaze na mambo lahi. Hezekia kizigiza kiamba, mambo lensi ya kure, mambo la Babeli. Ye nabii akuza kiamba, maona noni na noni kaiza ya nyumba ya kitawali. Hezekia kizigiza kiamba, muona kila kitu kana kitu kaiza zinazangu ambacho sanye siri. Bai Isaya akimwambia Hezekia, vikara sirikiza neno la Bwana. Bwana namba, lola siku zinaza ambazo kila kitu kaiza ya nyumba ya kitawali na yese ambazo akaremu mazika hata kufikira rero ndasanya mhaka Babeli. Kana kitu kimicho sala kila sehemu ya atu kizazi chumwenye mandahala mahirigwe kure na mandakalama atoasi kaiza nyumba ya mtawali wa Babeli. Ndo Hezekia kumwamba Isaya, rono nula Bwana zironi nena nirizo kwani wele moyoni mwako yanamba kundakana veri na usalama kaza siku zangu. Mauti mangine ga utawala Hezekia mafanikio gosi ga kiviha na shari chotengeza bikika na mfereji ariwo hirika mazimu mzini gauro kaza chuo cha mautu ga nyakati ga utawala Juda. Hezekia akifa na mwanae Manase akihala atue here mtawali.